amakuru aharigana gatonyeziwe Radio West manyabupfu mu ihanga ryawe. Afrika kwatanisa nabo kureta kwentunguka bayirundanira umurembo wa Dar es Salaam izoberi ya Tanzania okubasa kuhajana no kucobwenje okuba kutawentebe kanisa yo kisi y'abantu ba Afrika amashanyarazi abarukiko bwikuru magana 3 mutakabire mwaka 2023. Urukiko ruresurwe Mission 300 Africa Energy Summit naruza kubaho kurgebera n'amashanju okusya ebiro 28 bakuru b'amahanga hamwe n'abakwembereza government nibatekateka kwegita abantu bakurenga umuri 10 hamwe nabo abari kujwecera ibitongore by'ubuntu nyabuntu rero bona hamwe bagezeho kutaho buryo okubasa kutaho intebekanisa okusya abantu amashanyarazi. Omurukiko abebembezi nibatekatekwa okwija no kuta imikono hakorangirira ningashi ahabihandiko ebirayoreke kuba kwenda okusya abantu amashanyarazi agatari kucwekaho agari kubasika omubyebeyi kandi agari kugumaho abantu obwikuru magana 3 gutakakira mwaka 2023 hano muri Afrika. Okurugera chandiko ecozibwe aba banka yona urukiko ruresabiteji rutekateka kuja kurugwamu ebyana bibiri kandi muri ebyo hamwe cyisuru Dar es Salaam Energy Declaration nasho kurangirira okwebera ruge umurukiko okurabe no koreka okwehayo kwaza government abo kugira ngo bateho buryo okurebeka ngo bataho ebiro kumanywa umubarije gukora okucomoku kandi bakakwikiriza abantu bagatunga amashanyarazi. Abishitongore cy'ujonzwa ibikuteza karuru cha Uganda Electoral Commission charangirira ebiro ububarize okutoranisa akaruru nasho kuteza karuru abwentebe ya kawempe ya Matemba intebeje keshangetino jirumu wanyuma yo kufa ko wabari umunyishangiro ahawa kawempe North Mohammed Sejirinya warugambana n'abantu batarabona bamwe ahari hotel yo muri kawempe Simon Byabakama uri mukuru w'entebe ahawa kaciko kabyo kuteza karuru yashobora ku aba Electoral Commission bine intebe kanisa kandi kubazitandikire okurebeka ngo barunda orazumbijere bya Sejirinya hamwe na kansara bakatangura umubiro ebiri kwija okutandikanira izobera binamushanje yo kwezi okukubanza Byabakama nashurura ku barakuza kubanzana no kwakira bari kwenda kwesimba ntebeji okutandikana ebira binamukaga okusibira binamushanju rero ku rugebera binamunana byo kwezi kwa kabiri kusibiro 11 byo kwezi kwa kashatu abo abarabe besimbe nibija kutandika kusherura akaruru rero biri kino shatu byo kwezi kwa kashatu akaruru katerwe nashobora ngo na nikigenderwa cyo kutaho buryo bwo kureka ngo abantu bija kushejuma amazina gabo umunkara z'abatezi bakaruru nahabwabo abahinduye iremye yo guteramo akaruru hamwe na nabo ababiri bakiriye abana bari hasi imyaka 18 n'imyaka 16 abahandikise nanira ubirobo Byabakama nabwe ashabire bakuru b'entebe ezebyaro okurebeka ngo bareba kurunja abantu abasiya abari kubija amabari kwenda kwihanditsa gutera akaruru muri Kawempe North ubagumize ngo kwakwije abantu abatashimiye ko batera akaruru mu cangici abantu bo barije okutunguka kumu. Omunyishengero ahabwa Rushenyi Naume Kabashara ahireyo emifarasi rukigana na 30 ahabwa beji bishomeri ya Rubare Secondary School abaferirwe ibintu byabo umukobaruka huko murro ogwayoceze oburaro bw'abojo omwaka oguhwire umukwezi kwikumira kumwe umwaka gwahwire ebintu biri kubarwa mu bukikuru bw'empiha bikocibwa umurro ogwareswe umurabyo gutyo umurugwayo se uburaro bw'abojo obabire nabashome bitabo umukirikumanyanka prep kabasharira ogwaruka y'efaraseji ahabeji na nabazire omumbuga yishomero yashobora ku ashazire mukayo emfaraseji gana 32 ahabeji abaferirwe ibintu byabo omumuriro okugezaho kucendeza ahamutwaro gw'abazire umutwaro gw'abazire baba nibategana okuronda ebyogaruza abana ayishomero MP ndonzire kinakubasha kuhereza abana kikayamba umwana n'umuzeyire kandi nangwa n'ishomero natekateka okubahereza imifarasi abahire ekeri y'imifarasi iganana na mukaga kungaro abandi abazarisa ababire barese n'imifarasi 11 mbwe natongeraho imifarasi igana 32 kuhereza buri mwana n'umuzeyire we
we Monica Tkunda uri mukuru w'ishomero rya Rubare Secondary School nagira ngo babire bahereze nemirimo yo kombeka uburaro ukombeka ebyombeko bibiri ebirije kuba birimo uburaro bw'abojo rero okuza umwabojo barije gutandika kurazibwa bwanyuma y'ibabene bararamu okocibwo murro Atkunda bitu asimire umunyishengero nawe mekabasharira ahaboko batekatekaho akabaha ubukwezi burkwingana buti bizire akakaha eshaha kemwe akashanga bariyo baza kuzomu kurepu yaba addressinga yagamba nabo yaba kumuriza kandi kiyagambire yabagira ati mugambira abazire ngo ninza kureta emifariso buri mwana wena naza kufuna umufariso erizoba MP witu yaturegere emifariso Omugana makuru polisi omuchanga echavana ekwisene chondoza echasavana ekwisene chondoza echibireho omu weekend estira mabega omu abantu ababire binebyo kurwanisa batakamanyirwe batahirire fame mu district ya Nakaseke batyo bahutaza abakozi ba fameji na bwanyuma enjuza famu hamwe n'imotoka bazosya ebi bibireho burutagurukana kasheshe kanyoboziyo Sunday omufamu ekumanyonka umushiro kumanyonka mayinja umucyaro cha Butibulongo omumuruka gwa Katale Kamese umugombora eya Chito omubintu ebisiskere harimo enjuza famu ina harimo tractor harimo emotoka echika cha tipa hamwe n'indije motoka y'uburyo obwa 4-wheel okurugirira mugambirizi wa polisi abucanga echa Savana Sam Twina Mazima ekikosi c'abantu abatahiza batakamanyirwe obwe bahagatire emihoro hamwe n'emigobante bakatahira fame gishahanka munana gwitumbi batyo bahutaza abantu abari gukora aha fame na bwanyuma bayosya ebashangira famu batyo bayiruka Twina Mazima nashobora ngo okutahiro kukarugira munabwe abantu aba okwiba amajuta ga petroli agumuhendo gwa gutakamanyirwe hamwe n'ibindi bintu batakarugire aha mwanyugo okurugirira hari ishenteko wa district ya Nakaseke Ignatius Com hariho umuze mucanga cyo wabo aho abantu barakunda kuhora inzugu okurabira umukwita hamwe na no kushishagura ebintu Omurinzi urukuhana company byo kwerinzi nagamba kuba atire landlord we amasasi Henry Chega umyakanshanju bwanyuma yo kujya butikirizana abikwatire nebishare byo kurara umujete rent mukarimi kace Chigogu atirwa amasasi 2025 by'ukwezi uko kubanzi 2025 umucaro cy'ikumanyoka Heritage umuruka gwa Kansanga umurembo rwa Kampala bwanyuma yo kuguma na shaba umupangisa we Nathan ariyo myaka 26 kwa mshachura MPHZ okurja reporter ya polisi Chigogu atwire arye habisya bya ariyo arikumushaba kwa mshachura MPHZ kandi ariyo gutucimanyisiwe kwa rukora na company eyebyo kwerinda erikora umuri Kigunga mu district ya Mkono ngo amshashure bitatyo oguntu kuko yeyo muno mubiye akamutera amasasa akamurasha akamwiha umagaragenseji ariyo harukurebi akwisena garebera mu kenshonzi kandi ari mu kadukuru ka polisi Ochuchiziga na katonyi zibiri Radio West Radio Best kama mpenda cheka nikomeza rigombre shamushanju ichirizo wati ngusema kuragwe nakuhira obuseri bw'emyatano yihangarieto eri Uganda abahecera nabashobora kuba kwasire urembo urwagoma urukushangwa umuburwizo babwihanga eri Democratic Republic ya Congo beitu government yoko yahakanisebi abaturage bareberwe bari kubagana ubutambi amikutetari mwe burukoreka abahecera aba M23 bari kwetorora enguto za Goma bwanyuma yo kuhaho ukukurasha n'amasasi kwamani hagati y'amahe aga government ya Congo hamwe n'abarwe bandera nyuma bazyo ahasande cyujireho enkuyanje y'abantu okuronda aho bakubasa kunjira butawo no bari hehe bwanyuma yesha handingwa okurwano kukuru kugenda misho endembo enguto z'ururembo rwagoma abantu batwene batura bakwikakikuru kamwe ubuhati wazo yari bucurera bwinji ninkirimbo okurugerera omubamenyamakuru abo mucangecho ikintu cija bwanyuma ya
ya minisita w'ubujanje bw'ishongaza byahera bwihanga erya DRC okutunga kakumu ihanga erya Rwanda abari kugira ngo bakabatengaho urugamba ubwo bari kohereza amahegabo okurenga ensharo baki bakakwatanisa na nabarebandira ba M23 bitu Rwanda yonegira ngo aba Kinshasa aba bari nyuma y'ebikozi by'abanyambundu ebiri kwenda kubinga government iyo muri Kigali umuganda gaheru yihanga we president weze kwikoma Westgwa Westje ihanga ya South Korea Yoon Suk Yeol yajwe kwa urubanje ro kwenda kubinga government eye bwanyuma yo kugezaho okurangirira ekiragiro eci abanyamahe bari kwegaruriza buri kimwe mu kwezi kwa 12 bitogu mu kugezaho kwere ico kintu kigamba kuba cyarugireho ihangire kweshanga umukatabango kuko by'ubutegetsi kandi niwe president wo kubanzumbi yafayo byihanga ya South Korea okujwe kwa urubanja nkuru iki nikijaho bwanyuma ya court umursiyol okwanga okushawa okukongeza yo koma kwa Yoon okusyarwa mukaga ikibintu manyisangu aburubaju uruhababi babirebeye gukora enchwamu aho naho kureba yababara muri kure utakabire izoberi ahari kubanza Han Min-so umugambirizi w'ikibina ekikuru ekiri kwakanisa government yoko Democratic Party yagambira urukiko n'abanyamakuru ku echeneso eco muntu owaenzire kwemuka abantu bo wabo kitandikire kandi ngo abantu bagume nabikuratereza umpurikize niko kamakuru abona bakwinire ukeze nkwendeze chamushana kubera ihorere otakarugariga na katonyize ibiri Radio West the best gamapore amakuru aharigana katonyizi amakuru aharigana katonyizi Radio West manyarufu mu ihanga ryawe